Dobro večer svima. Monsef Bakrar, novi igrač Dinama. Rekli bi napokon nakon 2 godine što se sustavno spominje njegovo ime u kontekstu Dinama. Znamo već od 2023. tamo kad je njegov transfer bio praktično već dogovoren, on se i slikao u dresu Dinama, ali u zadnji čas to sve propalo. Neki mediji pišu zbog nekih zahtjeva u zadnji čas sa strane Istre, neki pišu da u zadnji čas je Dinamo promijenio nekakve uvjete, tako da ne znamo šta je sa sigurnošću točno, ali činjenica je da je taj transfer propao u zadnjim sekundama, dakle prije objave. On je tada otišao u MLS, od kuda je sada došao u Dinamo. U MLS-u za New York City je odigrao nekih 70-ak utakmica, zabio 10 golova i onako ostavio dojam da nije baš iskoristio onaj svoj potencijal koji je pokazivao u HNL-u u dresu Istre. Čak on je u Zagreb došao u utorak, ja sam se čak pobojao, budući da do danas nije bilo nikakvih vijesti, da nije valjda opet se nešto izjalovilo, da nije valjda pao na liječničkom ili nešto slično, ali nije se ništa dogodilo nepredviđeno. On je danas uspješno prošao liječničke preglede i evo potpisao 3-godišnji ugovor sa Dinamom. Spominje se odšteta od nekih 1 milijun eura skupa sa bonusima koje će Dinamo otplaćivati sljedeće 4 godine na rate, tako da evo. Kad je riječ o Monsefu Bakraru, već sam radio video o njemu prije nekoliko dana, tako da neke statističke podatke neću se ponovo ponavljati, da ne budem dosadan vezano za to. Ja ga se sjećam solidno iz doba kad je igrao za Istru. Znam da se radilo o dosta opasnom igraču, napadaču koji je onako dosta brz, spretan, okomit, traži loptu u prostor. Malo mu treba da se izbori za svoju šansu. Zabio je golove i Dinamu, i Rijeci, i Hajduku, i Osijeku, tako da onako dosta dobar napadač u to doba dok je bio u Istri. U nekih 30 utakmica zabio 8 golova, imao 3 asistencije i tako došao na radar Dinama. On je sad 2 godine stariji, 3 godine stariji, dakle 24-godišnjak. Trebalo bi da je sazrio još više kao igrač, da je napredovao, ali s obzirom na njegov učinak u MLS-u sad je upitno, a to ćemo vidjeti kad dođe na teren. Nominalno bi on trebao biti 3. napadač iza Belje i Kulenovića, ali moje nekako predviđanje i moje mišljenje je da će on biti skupa sa Sandrom Kulenovićem, da će dijeliti minutažu tog drugog napadača koji će mijenjati dio na Drena Belju, pod uvjetom naravno da Beljo bude zdrav, da isporuči u Dinamu ono za što je doveden, pa onda za njegovu alternativu u toku utakmice ili u nekim manjim onako slabim, ajmo reći nominalno slabijim utakmicama, da netko od njih dvojice može i starta. Tako da vjerujem da će biti minuta za obojicu. Nadam se da će Sandro Kulenović ostati u Dinamu, za sada nema nikakvih konkretnih informacija da bi on možda otišao. Tako da, evo, sve u svemu, nadam se da će se ovaj transfer pokazati kao dobar pogodak i da će i Zvone Boban i Monsef Bakrar opravdati njegov angažman u Maksimiru. Što sam još htio reći vezano za Bakrara, mislim da je to. Spomenuo bi još, Dinamo je službeno sada objavio nedavno da je Marko Bulat od danas više nije igrač Dinama, on je i službeno predstavljen u poljskom prvoligašu Rakovu. Još nemamo informacije, ili bar ja nisam vidio dok snimam ovaj video, o visini odštete koju je Dinamo dobio za njega, ili je možda raskinut ugovor s njim. To još nemam informaciju, barem ja u ovom trenu. Ako netko zna, napišite u komentare. Tako da evo, Marko Bulat, njegova onako glavni adut su bili ti prekidi, slobodni udarci, korneri i slično. Naravno da on ima još svojih prednosti i kvaliteta, ali nekako je dojam da su ovi veznjaci koji su sada u Dinamu kompletni i možda bolje rješenje za ovu igru Dinama
koju sada pokušava stvoriti Mario Kovačević, ili barem je tako procjena očito struke. Jel? Marku želimo svu sreću apsolutno, da pokaže svoj potencijal i talent u Poljskoj i da pruža što bolje igre, a prije svega mu želimo puno zdravlja. To je to, evo, čisto kratko malo da posvetim kraći video i Moncefu Bakraru kao i svim ostalim našim novim igračima ovo ljeto. Da mu zaželim još jednom puno sreće i da pokaže zašto je došao u Dinamo. Evo ga, toliko za ovaj video, hvala svima na gledanju, napišite vaša mišljenja o ovom angažmanu, napišite vaše mišljenje o odlasku Marka Bulata, stisnite like, subscribe, pretplatite se na kanal tko nije tko želi i do idućeg videa, lijepi vam pozdrav svima.